Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 31 gitugu 2025 aho tugiye kurabira hamwe biri kugenda biba turababwira amakuru akomeye mu cama cya Tawala ishyaka riri ku butegetsi, tubabwira kandi bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara mu vyama vya upinzani cyangwa se amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Turaza kurebera hamwe ibijyanye n'ibiriko biragenda bitegurwa nyuma bimaze gutangazwa ndetse n'ibimaze kujya hanze bitangajwe nyuma y'uko amaze kugaragara itegeko ridasanzwe ryatanzwe na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kuenzi Taifa cyase Minisitiri w'Ingabo. Turaza kubabwira kandi biri kugenda bivugwa neza ikuru cyase ku rugo rwa Perezida, amakuru akomeye yatugezeho agaragaza ibiri kugenda biba byose biturutse ku matora akomeye mu gihugu cya Tanzania ari kuvugwamo imvururu zikomeye. Diamond Platnumz wakunzwe cyane kuri ubu nawe ari mu mazi abira. Ni muze twinjirane mu gihugu cya Tanzania gisanzwe kivugwamo amakuru menshi adakunda kumenyekana, ariko kuri ubu kikaba cyongeye kugaruka ku mbuga ngurukana bumenyi. Ngusabe rero dukurikiye bwa mbere ngaho fyonde sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Reka duhere ku ijambo ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu. General Jacob John Mbunda, umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, yavuze ko amategeko agomba kubahirizwa kandi ko abayagize urare mu mvururu ziri muri iki gihugu bagomba kuzabibazwa. Yongereho ko ingabo zirimo gukora n'inzego z'umutekano mu guhagarika izi mvururu ndetse anasaba bari muri ivyo bikorwa guhita babihagarika vuba na bwangu. Imyigaragambyo yakomeje kwiyongera mu miji minini hirya no hino muri Tanzania ubwo abashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye ibyavuye mu matora ya Perezida n'inteko nshingamategeko ku wa gatatu bavuga ko ari ibinyoma. Amagana y'ababigaragambya barenze imipaka binjira mu gihugu cya Kenya bafunga imihanda, bacana umuriro ndetse banasenya ivyapa vya Perezida Samia Suluhu Hassan biri ku mihanda hirya no hino. Polisi ya Kenya yatangaje ko abantu babiri aribo bapfuye ubwo birukankaga bahunga polisi ya Tanzania. Abigaragambye bashinja guverinoma kuba yaragambaniye ubwisanzure kuko umuyobozi mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubafunzwe ndetse undi akaba yarangiye kwiyamamaza muri aya matora. Ibintu byongereye amahirwe benshi, bikaba byarongereye amahirwe menshi Perezida Samia kwigarurira ndetse no gutsinda aya matora nkuko babivugwa. Ubu burakari bwariyongereye kuwa kane nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje gutsinda ndetse bigaragara ko uyu Samia yabonye amajwi angana 95% by'amajwi mu ntara ya Mbeya iri mu majyepfo y'uburengerazuba. Abashingamategeko b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko aya matora ari uburiganya bwari bumaze amezi menshi bukorwa muri icyo gihugu. Umunsi w'amatora waranzwe n'imvururu hagati y'abashyigikiye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na polisi. Nyuma yaho umuyobozi w'igisirikare cya Tanzania General Jacob Mukunda yashinje abo yise abatifuriza igihugu neza no kwangiriza imitungo ndetse no guhungabanya abantu mu gihe cy'amatora. Urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu miji itandukanye mu mujyi wa Mwanza uherereye mu majyaruguru mu gihe havugwa imvururu no mu murwa mukuru Dodoma ndetse n'umujyi mukuru wa Dar es Salaam kuri ubu uri mu mutekano muke kandi imihanda minini yaho ikaba ifunze. Kenya yaburiye abaturage bayo kutivanga mu myigaragambyo ku mupaka wa Namanga aho abacuruzi bo muri ako gace bari bahagaze ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze. Polisi ya Tanzania yarashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanya abigaragambya. Ambasade ya Amerika muri Tanzania yatangaje ko umuhanda ugana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dar es Salaam uri mu nzira nyinshi zikomeye zakomeje gufungwa n'abigaragambya. Umwe mu batangabuhamya bw'ira radio mpuzamahanga ko yabonye amagana y'abigaragambya binjira mu mujyi wa Mwanza
uri mu nkombe z'ikiyaga cya Victoria kandi ukaba ufite abaturage benshi. Nyuma ya Dar es Salaam yagize ati nyuma y'iminota 10 gusa twatangiye kumva amasasu ndetse n'ibiturika by'ibyuka biryana mu maso, tunabona abakomeretse barimo kuzanwa hano turi. Guverinoma yategetse abakozi ba leta gukorera mu ngo zabo kugeza kuwa gatanu mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International uravuga ko amakuru avuga ko abaturage n'umupolisi umwe bishwe mu mirwano yo kuwa gatatu ari ibintu biteye ubwoba kandi bibi cyane. I Dar es Salaam hashyizweho itegeko ryo kuguma mu nzu mu masaha y'ijoro. Amakuru agera kuri radio mpuzamahanga nuko mu bitaro byahitwa Muhimbiri byo muri uwo mujyi biri kwakira abarwayi benshi bakomeretse. Mu murandasi nayo yakuwe hirya no hino mu gihugu. Ibi Amnesty International ivuga ko bishobora kongera gukaza umurego. Yasabye ubuyobozi kwemera abaturage bakabona amakuru nta mbogamizi. Hagati aho biravugwa kandi biremezwa ko abigaragambya bari gukoresha programu ya Wikriki yitwa Zero mu gutegura iyi myigaragambyo. Biteganyijwe ko Perezida Sumia azegukana manda ya kabiri nyuma yuko abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe kwiyamamaza. Tindu Lisu, umuyobozi mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ari muri gereza ashinjwa ubugambanyi, ibyo we ahakana, kandi ishyaka rye ryanze kwemera ibyo kwiyamamaza kwe. Undi bahanganye ukomeye ni uwitwa Ruhagampina wo mu ishyaka Asate Wazalendo, nawe wakuwe mu bemerewe kwiyamamaza. Sumia yatangiye kuyobora Tanzania muri 2021 nk'umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli. Perezida Sumia yabanje kwishimirwa kubw'imiyoborere ye, gusa nyuma guverinoma ye yaje gushinjwa guta muri yombi ndetse no kuba yaragiye igenza biguru ntege mu rwego rwo kugira ngo igirire nabi abanenga ubutegetsi bwe. Bizagiye bigaragara ndetse bizagiye bivugwa ko bizagiye bibangama bikomeye. Kugeza ubu rero ni ikibazo gikomeye kubazwi muri Tanzania barimo na Diamond Platinumz. Diamond ni yamaze gusiba ku mbuga ngurukana bumenyi amafoto yose yasangije abamukurikira yamamaza Samia Suluhu Hassan mu matora atarakiriwe neza n'abenegihugu bahise ibirara mu mihanda mu bikorwa byo kwigaragambya. Uyu muhanzi yasibye ubutumwa mu gihe rero yari amaze iminsi yotswe igitutu n'abakunzi be bamushinja gushyigikira umukandida bo bita umunyagitugu. Ku ruhande mbere yuko asiba ubu butumwa na mbere y'amatora, Diamond yari abanje kugenera ubutumwa Samia Suluhu Hassan amusaba kudaha agaciro abari kumutuka no kumuvugaho amagambo mabi. Mu butumwa bwe Diamond yagaragaje ko ashyigikiye bikomeye Samia Suluhu Hassan, hamya ko abari kurwanya amatora banamwita ko bashaka ko ari abantu bake batazi ibyo ari gukora. Diamond yabanje gukeza Samia Suluhu Hassan ahamya ko bari kurwanya abari kumurwanya hari igihe bazamwifuza. Yagize ati mubyeyi wanjye Suluhu, uri umuperezida w'icyubahiro, ukorana umurava kandi ukaba umuhanga cyane, ariko uzirikane ko abantu ubusanzwe badakunda kuvuga ibigwi umuntu akiriho. Wakoze akazi gahambaye kandi birakomeye kuva mu rwego rw'uburezi, ubuvuzi, ubuhinzi, uburobyi, ibikorwa remezo n'izindi nzego zitandukanye. Diamond yingingiye uyu mubyeyi kutababazwa n'ibyo bamwe mu baturage yise ko batazi ibyo bari gukora bamukorera. Amwizeza ko uretse abaraha ahari abandi baturage ba Tanzania bamukunda by'ikirenga. Ati kubera ko wiyoroshya bituma rimwe na rimwe abantu bashaka ukugerageza, ndagusabye ntibigutere umutima mubi bitewe n'itsinda rito ry'abantu ntekereza ko batanazi ibyo barimo, kandi nibwira ko hari umunsi umwe bazakwibuka nk'uko bagiye bibuka n'abandi. Uzirikane ko hari benshi bagukunda kandi bishimira ibyiza uri gukora mu gihugu cyacu. Mu butumwa bwe Diamond ntiyigeze aca ku ruhande ngo atinye kugaragaza urukundo uyu mubyeyi amukunda wari umaze igihe ayobora Tanzania, nubwo hari urundi ruhande rumufata
Tanzania nk'umunyagitugu batifuza ko akomeza kuyobora iki gihugu. Cyakora kugeza ubu yahise asiba ubutumwa bwose bwamamaza bitewe n'ibiri kugenda biba, bikaba ari ibintu bimaze kugenda bigira ingaruka zikomeye kuri bamwe mu byamamare byo muri Tanzania bagiye bagirirwa nabi byato na hato. Kuri ubu rero bikomeje kugenda bigaragaza ndetse binemezwa ko ubuzima bukomeje kugenda buhungabana mu gihugu cya Tanzania. Turakomeza tubabwira n'ibindi mu kanya, hicyo ndasabone dukurikirane dosiyo zikomeye ndetse n'amakuru agezweho y'umutekano mu gihugu cya Tanzania hari kubera imyigaragambyo ikomeye nyuma y'amatora. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tukanda subscribe ntuzongere gucikwa ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.